Maya Paldo, Pampanga, ako po yung kakaing talasuyo. Paulo G. Santos, hindi na po yung kayong susubaybayan at tatakikyan pong bante, abagat, yung special coverage na po ng CLTV 36, digil po king maging epekto na po ng Super Typhoon Karina. Apo po ngeni, ining tatakikyan tamo pong epekto na mo naman ng habagat kaya tipu Labuan, Kapampangan, ang kiyang po ni Central Luzon. Opo, reta pong manalbeke kami, oreni na po rin mapaling balita. 140 barangays, keni po Pampanga, makaranas albog, pahuli na ning alangpa ng uran, darala na po ning bagyong Karina at abagat. Kayabe Permanent Evacuation Centers, may buklat na para kareng dapat ilikas. Mapilang pisamban king Pampanga, may albugan na. At metong pong baleking siyudad San Fernando, may bagsak kanya pong puning tanaman. Kakaluguran, may ragdagan lapuring bilang dapuring barangay ang makaranas pong albog. Pauli na po ring alampa ng pamanuran manibat po niya pong Martes, July 22. Hanggang na po ngening Webes, July 25. King Pepalwal na pong situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, king pong probinsya po na po ng Pampanga as of 10 a.m. O ini makiramdam ka, ngeni pong Webes, minukyat na laking 140 ding barangay sa Niyalbugan. Iba't po kareng alabing lupong balen. King balen na po ning Masantula. Suno po kanuging 26 ding flooded barangays. 19 naman pong barangays kempong balen na po ning Makabebe. Kaya mo naman pong siyudad San Fernando, Kakaluguran, Ran Fernandino at Supuking 15 barangays, 15 barangays muna po keni pong Minalin, pitula po reng apektadong barangay, keni naman pong Santo Tomas o Laganas, pitula po ren barangay keni po Santo Tomas, Laganas, Karela, o mituran muna pong albog at 12 barangays, king bale naman po ning Sasmuan, 31 barangay, keni pong Lubao at king bale na naman po ning Palit, atin muna pong adwang barangay ing makaranas albog. Metong barangay kempong Mexico, Bacolod at keni muna pong bale na puning Candaba. Kabang 5 pong barangay ding flooded keni pong bale na naman puning Arayat ang po puning San Simon. Pauli na puning Balao sa masungit, masura pong panahon, nilikas na nalapureng 375 pamilya o 1,439 individuals kareng 34 mga kaibigan na evacuation centers. Kareng pong mialiwang balen keti po probinsya Pampanga. Agpang po king Provincial City Social Welfare and Development Office o PSWDO as of 8 a.m. ngani pong Aldo, miras na po king 10,800 keni pong bilang 10,800 maliya po kakaluguran ulitan tayo 10 million niya kanya nini 10,827,251 ing alagana po ning assistance naman ami pamilya kareng apektadong kabalen. Samantala pauli na po ning masika na uran kakaluguran atin naman po atin muna naman pong mga sira karen pong asikan, miras na kanuking ulaga pong 26,875,811 in cost of damages king pale. Nanula pa rin, reta mga high value crops, kakaluguran, reta pong tanaman na renggule. 4,719,200 kabang 21,469,615 naman po yung danyos kakaluguran kini pong fisheries. At kapabaluan mo naman po, kareta pong, limbad-limbad ang motorista, king area na po ning Masantol, not passable po ing dalan, king, no ka rin, Paulo G, no ka rin yan, Signa Road, kini pong First Street Road, king San Isidro, Matwa, San Nicolas, Santo Niño Road, king Bacolod naman, makiramdam la rin tao Bacolod kanini.
not passable ya po ing Bangkal Bridge king Maliwalu uling meg collapse neman pauli na po ning masikanauran. Samantala balaw siya po amurin po kanung maka blue alert level ing PDRRMC Operation Center and Command and Control Center kini pong PEO compound kini po Sindalan Syudad na ning San Fernando. Para po king monitoring at coordination karen pong local DRRMCs da pureng 21 LGUs keti po Pampanga. At reta pong makiramdam kaya kami kakaluguran. Opo, kaya tabi tayo po ngayon pong kaurasan na ini, reni pong abala, kaya pong pamag-assess, kaya ning pisasabyan tamo pong epekto na ning bagat. At siya po king linya na ning telepono, Police Lieutenant Colonel Edeher, yung pong abala mo naman po kining pamag-assist kaya rening mga stranded, abela mo naman po rin, reta pong resakenda, eno po mi susugi, eno po midadalan. Kumusta po kayo, sir? May pa aldo po kayo at sana at suko po kayong ligtas sa kabilyan. Opo, may pa aldo po kayo kaya gara-gara pong tagapakinig po ning kayong programa po at kareng kababayan tamo po mag-suffer po kaya ding bagyong Karina na. May pa aldo po. Kumusta ya po yung pamagdurot kaya ni po Pampanga at reni pong miapektuan na ano pong estado da po kasalungsungan kanini? Well, tuloy-tuloy po yung monitoring tamo king area po ning province po ning Pampanga na. Itapin po yung banggit po itang libreng sakay na. Kaya ganaganang stranded po ang kababayan tamo ganing province of Pampanga. Nagbabaya po direktiba yung kaya katamong provincial director para mamiyang serbisyo po karang ganaganang stranded po na kaya po kaya katamong lalawigan po. Okay. Colonel Jaime, impis sabihan tamong pamanantabe, lalo na ikayong tsukeng peace and order. Keng sitwasyon na ning mag-rescue tamo, ating amano rening memalen na kami bisang mako, ngara, pauli na nitang pota, panakawan dahin kaya kaming pibandyan, kaya ni kilob na nimbale. So far, kaya kayong kakita maging pulay na ning maging pulay na ning rescue yung karening memalen, lalo na karetang taga ng Tita Singalbog. Ating kaya, ating resistance, kaya pamagsakara? Opo, yung kapulisan na po ng province, tuloy-tuloy po yung monitoring tamo, pabantiyan tayo po yung official order na pa rin na. Although, miras ng tamo pong bagyo, dahil nga PNP po ng provincial office, dahil nga gana-gana pong station sa dinarekta na po rin, na magbante pa rin yung karengkay. Kareng bale-bale na lalo na po karetang evacuation center, may evacuation na dahil kami yung evacuation centers, babantil na po rin karelang pamibale-bale, baka maiwasan po itang looting na tang looting po. So para lata pa pong kasong looting. At dening akakayan tabi tamong memalen, neneng pisasabihan niya po itang papana mamuyot tamo na o inina daratang na ni ining bababain danom naman mo itang didinan dako pong pikakatakutan o yan remanal beke katakan ni Colonel Jaime ating lasing ugali ring aliwa o balo ila pa kaya kami nga na balo mi naman ng albog kini ang gaya mo kaya makanya na kami man mo mituran nga rap mupin kakaluguran keta pong atina pong mamilatan kasi in instruction na kitang briefing presidente tamo pa mismo kapag kayo ay andyan na sa permanent danger zone at nakikita nyo na yung panganib, huwag na kayong magdalawang isip pa. Sakali, dun sa mga ganong senaryo, ketang mga nita senaryo, nanong gawan nyo, nung sakaling ita resistance matas, ketang re-rescue you? Kasi po, tsuno po gingalanganin na sitwasyon rin kababayan tamo din. Lalo na po itang housing force evacuation. Yung pisabyan po kasi gani sa between life and death po bibilangan tala po kasi kukonsidera tala po yung safety na po ning kaya katamong may malen. So no po tamiras tamo po itong sitwasyon na ito importante makasipta mo pong bien bisat at bisa tugi na po kaya itong instructions na po ning binya na po ning babo po kaya katamo na i-evacuate siya po para po masigurado ya po yung kaligtasan da po ring may malen tamo.
At kening pisasabyan tamong lugal na taga ng dapat itang force evacuation dapat yang marapat. Nanong balen keni Pampanga. Balutam, mikakabalutam ining 4th district kene. Nanong porsyon na ning area na ning Candaba, area na ning lugal keni Santo Tomas na taga ng pakikwanan tamong mag-adwalang team reng mag-rescue ne. Nano itang pinaka-area of concern nyo ngayon ni kasalungsungan? Actually, kaya pong province tamo, sir, alata pong reported na evacuate forcibly. Evacuate na, force tamo pong evacuate. So, para din nga ganaga ng evacuate tamo po, sinunod po king rules na po ng MDRRMO na binyanan na patse mag-evacuate, atin na pong instruction mag-evacuate na po talaga rin tao. So far, ala naman po ka rin kababayan tamo na mas buntok na pinabili po kay Karela. Paano na naman po na tsuno naman po rin kapulisan na lagi magatabi po. Kasi keraklan po kasi niya po bisang makuren is babantin dala mo rin po rin Karela kibanjan-banjan na. So rin kapulisan tamo inassure na po na once na may ako na po king karelang pami babale-bale, pantende po rin nga PNP karelang pami bale-bale, baka maiwasan po yung pamamanako na po rin ang taong magsamantala. So far naman po, wala tapo po makanitang insidente. Dening manal be kaya katamo ngayon ni Idol, or rening karelang amano kaya katamo, maya pa na ating mami assistance po, tutupo yan, nanengay. Emo naman rugo, ala ko kaya kami talumwal kami kendalan at mantong kami rugong transportation. Salamat po kaya kayo, kay PNP nga ra. Huling milalabas po yung kaya kaming kaya ra. Yung karela pong lakad. Ngayon Aldo. So far, karening babansyon tamong mitatasing albog, nanong lugal, itang digdagan nyo pa itang kaya kayong suporta kening transport system magagawa nyo, ining libreng sakay. Nagdagdag mo po ito po ang sandang libre sa kanya. Maliban po kaya ang support na po ng local government tamo po. Yung PNP mismo po, may babala pong instructions ka rin stations na mag-conduct libreng sakay para naman po karetang Makalbugo area, nung atin na pong obra, para atin na pong puntalan na importante, kahit tala po, convey tala po, abya tamo po yung servisyo karela para naman po may stranded yung karelang area. Tuloy-tuloy po yung serbisyong bigyan na po ng PNP sir, kareng may walang lalo na po kareng may kalbog. 24 hours na pong makabandera PNP tamo po karela. O ita, at ikaw pong makiramdam kaya kami, reta pong kaya katamong kabalen, opo, ing lugod at masabal da po rin ng tsupuking rescue team, sana po muna ita respeto. Respeto po karela kasi ila po kakaluguran, kikilalanan talang frontliner at itande ngalan mo naman, isipan nyo susugod de. Susugi rin karelang sarili, kareta pong talagang sabi tama, kakimi po kayong video minsan nararagasapon danom na pong kasikan na kasikan. Ang kay tali na mo po yung kay, yung karela pong peka suporta. Minsan lakode pa yung life jacket na bede ka rin anak. Kakita mo ito. Anyay ko po, reta pong kabalenta mo na opo, mikakuno pa mo rin, makiramdam ko po kareni po nga suking kapanibalan at mayak mo po, abubuklat na mo pong pisasabihan yan kasi balo mo, Idol, Kernel, neng yan, mamilatan ako po. Numisan taga natin talagang kesyasan buntok. At sungke palyariana, karinla pa mo po CCC. O kumusta naman yung kayo? Bilang yung karening kay, masakit man sabyan, pero mamilang tamo karetang injured. Ayun po itang peka masakit ng casualty. Kumusta yung kayong monitoring? In monitoring mi po, siya po, kaya bilang mo, kaya po kasi kaya beya po rin gagadagang departments po so far nga, binya na po yung PNP, yung law and order ng public safety. Pangaros po karetang injured, hindi pa namin po kareng health service, health service katabo po alata pong data nga biya nga ni tungkol karetang injured, pero importante po kaya ni sir, in Baguio, dinatangya, makaready yung provincial police office In fact,
anya pang webis na maka-ready na kayo po. May na kami pong direktiba ka rin stations. Kasi paratang pa yung bagyo, kaya na kami, makaantabi na kami, karingay ganaga ng possible na lulbugan na lugar na. So far, sir, itapaing nga aming kay data balita kaya kayo, tuloy-tuloy po yung servisyo ng PNP. At hanggang pong lumulya po king area of responsibility ka rin na tayo po tantanan yan at kita mo pong gamampangan is makaredy mo po yan. Nakal po, salamat kay kayo, Idol. Hidimdam tayo po yun ating pusong makabalen at tutuna. Impong pisasabyan na numakanano kami po, mamaya, suporta mo naman kay kayo king information dissemination. Panaligan nyo po, Idol, na suya po yung CLTV 36, baka nita pong manantabe kay kayo. Yes, Idol. Duit ko po. Yes, Idol. Bisa, buli ko mo rin pong idagdag sana, Yeah. Kareng may malanta mo po, para sa poging mga makanini sitwasyon. Anyarami po sana yung full cooperation po ng bawat metong po kaya katamo Para naman po yung obra na ning PNP po masyadong sumakit bagya, in full cooperation na po kasi yung community dahil may malen nila po anyarami po sana bukas palad pare-pareho na po ngayon magkasakit kanito. O ita, at salamat kay ka Police Lieutenant Colonel Jaime Edeher Kakaluguran. Yapin po yung tagapagsalita ho ng Pampanga PPO. Ito hong provincial police ho natin. At dito sa salamat. Dito ho sa kayo po, sir. Mimingat po. Opo, at akakayadwangan tamo po kining public service. At samantala, Kakaluguran, reta pong makikibalugbog kini pong sitwasyon na naman po ning Kabilyanda rin Fernandino. Kaya betaya po king live. Kuya kung JM De Jesus at kaya ni Kuyang Louie Clemente, pamuntok na naman po ning si Posco. Baka nitang abaluta mo yung Kabilyanda po rin Fernandino. Kuya JM, dinan mo kaming update na anong ganap kay ni Ciudad San Fernando. Maya pagat pa na po na Koyang Paulo, live na live tamo ganing 4:06 ning gat pa na po na 25 na ning 2024 kening Ciudad San Fernando, specifically kening Heroes Hall at kaya betayeng happy na ning City Public Order and Safety Coordinating Office ay Sir Louie Clemente Bangkanita abalo tamo nano labaretan dalan ali pwedeng labasan na po nano retan dalan na passable na uling na din abak Sir Louie ikit tamo medyo matas ning danom kening Ciudad San Fernando at bakal mamag reroute kaning kay katamo kabalen na po Fernandinos. Pero ngayon, di na talang update, sir. Nararetan dala na passable. Kuling nandun, may pagkwento tama mo naman. Sir, inibang intersection to northern part na po ng City of San Fernando. Specifically, ito makabandala nito. Passable na po ita. Actually ngayon yung kasalukuyan po, itang binanggit yung stretch na po ni MacArthur Tamo, passable niya po ito to all types of vehicle. Dapat tuling may manuran po ngayon at yung mapilan ganini na medyo mitas na naman, specifically din pong dalan malapit king City Proper Tamo. Sir, bagit na po itang City Proper, karing kabalenta mo dadalan na kuwari malipat na po kayo ng San Fernando, Montala, San Matias, Santo Tomas, ini kayo ni Consunji Street, sir, to SM Downtown. Can we give an update? Is it possible or aliya po? Of course, nandun pong bagya, medyo may grisid ng bagya yung danom ken at pwede nang dalanan na both large vehicles and light. Pero ngayon po, uli nga lang patugot pahinguran, medyo mitas na naman po. We are discouraging po rin pong light vehicle motorista mo, rin pong gagamit light vehicle na nung pwede, iwasan pa mo po ining konsunhi. Uling mitas na naman pong bagya yung danom. And likewise, sa tinta mo po kay King Ponduan, kay King San Jose, talagang po talaga pwedeng dalanan both heavy vehicle and light vehicle. Ini naman sir, imetong pang babanten tamo itang ketang bandang ospital ning Makabali ang gana ketang High School Boulevard. Ini naman sir, milabas labaring light vehicles, large vehicles or talagang totally aliya ba passable ini? As per our last report, medyo magkasakit na lang naman po rin light vehicles. So, we are advising po rin pong kakatang motorista na iwasan na rin po ngayon kasalukuyan. Mitas na naman pong bagya. In po kasing flash flood tamo kay King San Fernando, in a matter of minutes, talagang ana ng magtas, ana ng magbaba. So, kita pong final report minandin bagya, medyo mitas na naman po. That is why we are advising na iwasan din pa mo po in particular na dala na ini.
Para man po ka rin taga San Jose, sir, itang San Jose, Ponduan, Tamo. Milabas ko ba rin motorista ka rin? Ano pong update ka rin? Ito pong kaya Ponduan tamo, definitely. Data mo pong heavy vehicle po, rin pwedeng dumalan, ken SUV. Pero reta pong sedan, medyo alino po talaga pwede. Okay, sir, itong metong tamong major thoroughfare mo na bababantay, ini nga San Juan to Capitol Boulevard. Ini metong mo naman, sir, badakal dadalan keni, uling dakal dudurot, no ilabis sa dumalan kaya tabanda makabali, kaya nila naman dumurot. Ngayon, sir, atin labang option na ini dalanan danay na, no makalbog pa kita makabali area. Malyaria po as one option, alternate road. Pero ngayon po, in Kelly's Junction tamo, in Kening San Juan, Palawe, going ngayon pong Mega World area. So, medyo pwede na naman pong dalanan. Of course, kareta pong masela na maka-light vehicle, pwedeng gumamit na lang alternative route da. Pero malyaria po, all types of vehicle, pwede yung dalanan. Dapat atin niya pa mo rin pong danom. Ito, sir, bagit mate ng kitang Mega World Capital Town kasi bubukal at tayo, bala mo sa tamong alternate route ka rin imbes na dumalan kitang Kelly Junction na nitang San Juan, pwede kang magkain na mag-right turn kitang tapatan nitang mismong Maragul Pipanganan ka rin, ang biggest McDonald's. Ganyan, sir, ita ba isaratay pa rin ba ita? Kasi adyang bayo ikauran sa saratay ita bandang bengi na. Pero ngayon, is it open 24 hours for the motorists or manatili ang makasaray ita? Kaya kasalukuyan po, during daytime, talagang makabuklat siya po ito. That is one of the cooperation naman po ng metong tamong partner company, Mega World po. Itang kabengyan po, I understand, isarada rin pong Pasibayo, huling, of course, itang safety na po ng karelang property. Pero itang daytime po talagang pagamit as bypass road po. Baka ito pong motorista na dadalan papunta kayo ng Capitol Boulevard, High School Boulevard, pwede na pong dalanan talino po dumalang kitang Kelly's Junction. Kenny, sir, kasi abagat mo nan din, minuto mo, oras-oras, may bayang level na rin doon ng Kening Ciudad San Fernando. Pwedeng mitas, pwedeng mibaba. Pero ngayon, at itamok updates mo naman kay Facebook page ng si Posco, can they rely kitang updates saban kanita, for example, at inang lubukas, can they check ka rin nung rin nilang milabas kitang mismong dalan na papunta kay opisina da, karing puntalan da bukas, or is it like an hourly update or every 2 hours? Mga update ang? Actually, regularly po itong pamag-update min. Itang rush hour during the morning and in the afternoon talaga po atin tamo pong Facebook live ka rin, nakakidate ang real time. Aside kanita po, mag-update pa mo rin po on an hourly basis. Dito po nakakitming medyo crucial area na nung ka rin po may kaka-flash flood talaga. So talagang po-post nila po rito. And as the need arises, po tapon talagang kailangan ma-inform la po rin kaya katang may malan. Mag-post kami po ka rin, kambi na po ning CIO tamo. And of course, kayo pong media partner me. So, rest assured naman po, karing kabalenta mo na every now and then mag-post kami pong information with regards kay nipin pong habagat tamo na dati-dati uling makalwal na yung bansa yung bagyo. So, habagat na yamo po yung babantayan tamo kanyan. Okay, sir, salamat po. Mingat kayo po. Kasi nga ni po, sir, Louie Clemente mo naman. Muntaya po yung lokal na kapanibalaan king Barangay San Pedro, sir. Baka mamiyala pong relief goods, sir. Mingat kayo po dahil pong salamat, sir. Okay. Koyang Paulo. Well, JM, yung mismong lugar mo kanyan, nung nakaring ka Asu at yung ka Heroes Hall, nanong ganap kang kagulutan mo ngayon? Rening pasakoro o kaya ating health concern o nanuman itang burirang assistance. No ka rin yung pinaka-command center na ngayon ni Karening Fernandino. Yes, Koyang Paulo, yapin nilipining Pera Command Center na ning City of San Fernando ngayon panahon na ning bagat uling abagitaw pinandin ning bagyong Karina linwal na iking Philippine Area of Responsibility. Yan kining gulot tamo at itamo nga mayayaliwang assistant desk. Akit tamo ating CHRMO at mo namang DRMH sa pangaliwa pang assistance desk. Ban kanita makapuntala ring Fernandino as in Fernandinas Kenny mangailangan lamang sa king Panulo, mangailangan lang sa king rescue, ang pumangailangan lang sa king evacuation, Kuya Paulo. Pamibubuklat na pisabihan Ken, no, sakaling garet ng ating maya papuso, mamilang donasyon na at tatanggap lamo naman Ken, o sasamas na pa nung noko rin itang kay, itang pinaka-center da baka nita karetang bisang manambag.
Yes, Kuya Paolo, mas masanting kanuke ni na daret suret ang ega na ganang bisang mamaya donasyon kuling ikita mo naman nandin. Kaya nila mag-repack relief goods ding lokal na kapadibalanan ni San Fernando at isa ka dalaking truck ngayon ipin papunta na laking barangay San Pedro. Uling apel nita imbalo ko yapin nita yung unang barangay, mungunang barangay apunta na dabanta mamaya ng relief goods, Kuya Paolo. At kabang misasabi ka ta, JM, kasi keng kabilyan da rin ng aluwang talato kita mong manalbe, ay masikan po yung uran kaya kami, nga rening manalbe kaya katamo kaya ning area na ning Bambantarlak. O yan, okay ning lugar mo kanya na babansyon tamo mo naman ining panahon. Kumusta yung panahon kaya ka, keng Heroes Hall, kaya ni Ciudad San Fernando? Koyang Paulo, ang ini may nanay nguran at karatang tamo bandang mag alas 3 talagang masikan at binusing maragula volume na ning uran keni pero mapila mo minuto bitok nang ne ing uran Koyang Paulo so maniliari mo naman ita king mapilang pintalan tamo nandin kaliwang partida ni syudad pati king balen na ning Bacolor nuno ka rin muran masikan kay bat nanita mapila mo minuto sa mitok nang kay bat bibalik na naman masikan ni uran so makanita ing maliliari nga situation keni panahon ning bagat ngeni Kuya Paulo. At yung kagulutan mo, ing Vice Mayor o Vice Mayor na ning Ciudad San Fernando, JM, nung ayabit men, kung ngantaya mo naman, uling may kaka-initial assessment na po, kakaluguran, kaya ni pong pisasabihan na kapamerwiswa na po ning abagat, nadulot ho, mga kaibigan, ito pong super typhoon na pumasok ho sa Philippine Area of Responsibility. At ang tanong natin, JM, ingkotang tamo kining Vice Mayor, IBJ Lagman. Your Honor, atin ako bang assessment nung sakaling lungubya ketang kategoryang state of calamity in Ciudad San Fernando o malaot pa? Ayan, sir, atin na ba nga kaya, sir, kumbaga plano nung milubya po state of calamity in City of San Fernando nung malyari po ito? Well, as of today, ining update na po ning kikatamong EOC, no? Atin tamong areas underwater, no, the low-lying barangays and other sitios. Pero LIRE pa po recommend, but the City Council is on standby if there's a need, no. One, aim po kasing magdeklara ng calamity, state of calamity, is to utilize the reserve funds, no, the 5% calamity funds. Pero atinta naman pong makaagpangkeng EOC, atinta mo pa pong maka-buffer. So no need as of now. But we're waiting mo. Maninayata mo pong advice and the council will augment kaagad. But we are also, at so tamo mo naman po ketang lalawin tayo naman yung province. If the province will declare as a state of calamity under the province and under tamo po kayong probinsya, we will act mo rin po. We can utilize the funds for that purpose. Hindi naman po, Vice, we are planning to mamiyang kay relief goods ngayon muna Barangay San Pedro. Do we need to do this until tomorrow bata garagarang barangay or data mong affected barangay si Puri Medinan? Then po affected areas na when we talk about barangays, pata po kasi kay fully affected manyan kaya pong kapanitin dyan ang pong kapanupayan kaya nga aluwa tamong kabalen lalo na reta pong affected. Of course we want to buritala po ang tabayanan nga especially mumuna po retang affected na talagang ela po makaluwal lumub karelang bale karelang communities ila pong maka-priorities baka di din priority. Pero hopefully because of almost 2 days sa pong alang pamagluwal, consider tamo mo naman po pati retang ali naman talaga makalbog na affected mo rin kayong pamagluwal, retang alang access makasaling pamanganda na miabutan mo naman. So but for now, maka-priority la po retang makalbog talaga barangays and sitios. Thank you so much po, Vice. Thank you so much po. Yes po, sige po. JM, Yes, Kayang. ilabas kaya mong kutang kang Vice, kutang mo kaya nung mayayagad ining pisasabihan tamong pamamie ayuda kasi sumakain pisasabihan nitang supplemental fund na nung sakaling kakararasan la o kakukulangan la ketang pondo
may atinin kaya niya wala na supplemental budget ining executive kempi sabihan assistance ka rening Fernandino? Wala pa naman. Yes sir, ini po kukuta ng sa Paulo G. Atinta na po bang supplemental fund ikwa or panikwanan banta may bela po rin aliwa pang kailangan dari Fernandinos? Well, based on kay po, atinta mo pong preposition goods, even prior to a calamity, atinta mo pong maka standby. As we speak po, then yung kakatamong yung EOC under the admin, ongoing po yung repacking kasi madideplete po itang preposition goods. Tuloy-tuloy naman po. And kasabi kaya po nandin in charge, Sir Mike, yung CGSO, they're still on the process of procuring. So, atin naman pong kontrata kareng suppliers na they will provide us during times like this kasi emergency pin po. So, nung sasabihin pong funding, we have, no? And pag po may deklaraya yung state of calamity kaya katamong area, we can automatically utilize more funds pa. So, rest assured that this is just the first pa lang pong uran. We're making sure na may abutan la pong antabi rin dapat bidinan sa karang kaya katamong kabalen. And hangga pong mayaring banwa na nung atin pa datang heavy rains, makapag-antabi pa mo rin ng city government. Salamat Yes, kaya Kuya Paulo, di ka ba Vice, pakutang kang Vice? Okay na ita, JM, at kapag ingatan ka rin frontliner tamo at kaya kayo mo naman na manantabi, kaya rin pong ayuda, ang po pong, o yan, kaya pong pisasabihan na postura na po ning balen, kaya pong pisasabihan na disaster management. Dakal po salamat kaya kayo, Vice, at JM, dakal mo naman salamat kaya kang report. Kareta pong manalbe kaya kami, kakaluguran, reta pong onya, pakibaluan da nung nanong status na po ng Pampanga. O ini, at keng tatalan ko ngayon at kung summary report at pangabagya, kakaluguran, pakikuanan tamo naman na usan kay linya na ng telepono, chiko pong Angie Blanco, yung pamuntok na po ng PDRRMO. Nung biragdagan labar, yung numerong at chupuking 140 flooded barangay. Pangabagya po, pakikuanan tamo rening impormasyon at reta pong manalbe keng social media. I-share pa po, ini pong kaya katamong live streaming, baka nitang dakala po rening makinabang. Lalo na po, opo, mayat maya ang amin pong pagbibigay ho sa inyo ng impormasyon dun ho sa mga not passable at passable na ho na kalsada dito ho sa Central Luzon. Magbabalik ho ang ating pong special coverage, Bante Habagat.
Nagbalik po yung Bante Habagat ing special coverage na po ng CLTV 36 digil po ging epekto na Keti Labuat Kapampangan. Makabuklat na la po at activated na la po reta pong opo ne reni pong evacuation center at tamaya po BBM po kaya kayong komprehensibo na ini pong detalye da rening impormasyon at may papabilis siya tayo ng larga ng kumari kong K ne kaya pong pisasabyan o yan pisasabyan po problema da po rememalen ayan mabilis la pong lulub kening kaya kaming text message at buri ko mo pong ikay kaya kayo iabiso kaya kayo reta punta la to kita mong manalbe kaya kami ne na nung kempo sitwasyon nyo kempaniman man nyo at bigla yata masikaninguran ingabiso na po ning pag-asa kakaluguran at suna po mitas po kano ini po ang pinaka-latest itang rainfall warning ho natin umakyat ho saan yellow na ho ang warning ng ating pong pag-ulan dito ho sa Central Luzon kabilang na ho dyan mga kaibigan itong Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga as of 2 p.m. ho mga kaibigan. Asahan naman sa light to moderate with occasional heavy rains sa area naman ho ng Cavite, Batangas at Laguna sa mga susunod ho na 3 oras. Light to moderate with occasional heavy rainfall ang makakaapekto naman ho sa area ho ng Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal at Quezon. At dahil nga ho lumalakas itong ulan ang kinatatakutan ho natin yung mga mabababang lugar at nandito ho sa sanga ng Pampanga River. Makakausap ho natin sa linya ng telepono ang MDRRMO ng San Simon, Pampanga, si Ma'am Aisa Manalang. Kumusta ko po? Burimi po nga balo, nanong kabilyan da rening memalen keni po San Simon, kabang misasabi tamo po kanini. Chingaysa, o yan. Hello po. Wow. Good afternoon po. Actually po si Ma'am Angelica po, ang aming DRMO officer. Okay, so, Ma'am Jenny. Po niya, opo, as of now po, out of 14 barangays, 8 na po yung ating reported na flooded dito sa San Simon. Dito sa 8 barangay, anong ano yan? Anong posisyon yan? Yung ba yung mga malalapit sa Pampanga River o sa mga sa area na ng pagitan na ng San Luis? Saan banda yan? So yung Santa Cruz po, Santa Cruz, yung isang barangay po doon, tsaka San Juan. So sila po yung nasa Pampanga River. So dito po sa tabi po ng MacArthur Highway, like yung Villa Paz, Propio, San Pablo de Butag. So dahil po doon sa nangyaring yung creek po na umapaw dito po sa may barangay Villa Paz. So yun po kasi yung isang cause ng pagbaha dun po sa 3 barangay. Dito ho sa kalagayan ng mga kababayan ho natin, bali ilan na ho yung mga nailikas na ho natin at nananatili dito sa mga evacuation center? Opo. So as of 4 p.m. po, ang total na nasa evacuation center po natin is 68 families po and 310 individuals. Ma'am, dito po sa usapin po ng level ng tubig dyan ho sa mga binabahang barangay, dyan sa 5 barangay, gaano ho kalalim yung sinasabi ho ninyong pinakamalalim? So, ang pinakamalalim po is sa Barangay de La Paz. So, ang malalim po doon is yung Sitio San Miguel, Teachers Village at Seto. So, nasa 3 feet po. 3 feet. Yung baha. Opo. Opo, so far po, wag naman sana, meron ho bang injured o ano man hong untoward incident ang nangyari dito, ito hong pagpasok ho ng habagat dito sa area ho natin? Wala naman po tayong reported na injured po. At dito po sa mga nakikinig ho sa atin at nakakita ho dito ho sa mga larawan na sinapit ho nitong bayan ho natin. Nagtatanong din ho sila kung paano ho makakatulong.
Saan ho ba yung pinaka-command center ho ninyo? Sakali hong may gusto hong magbigay ho ng tulong dito ho sa mga kababayan nyo dyan ho sa San Simon. No, sir? Yeah. First, pwede po pakiulit po. Ay, yun ho mga gustong magbigay ho ng tulong dito ho sa mga apektadong residente sa San Simon. Saan ho sila po pwedeng magbigay ho ng tulong sakali ho yung mga goods na gusto ho nilang ipagkaloob? Okay po. So, sir, siguro po pwede po silang makipag-ugnayan po sa ating San Simon LGU po. Or pwede rin po silang direct na mag-coordinate po sa aming hotline po. Ayun. Sa mga samandali ho bang ito, ano ho yung pinakakailangan ng ating pong mga kabalen dyan ho sa San Simon? Sakali hong dito ho sa mga nanonood ho sa atin, may mabuting puso at gusto po nilang mag-ambag. Ano po ang nirerekomenda ho ninyo? At sa mga affected areas po, syempre po kailangan po talaga nila yung mga ready-to-eat food po para sa ganun po mas madali po din silang makapag-prepare po ng kanilang pagkain. At kung meron naman po yung mga hygiene kit po natin, pwede rin po silang magbigay, and especially po yung yung tubig po. Kasi mahalaga po kasi yan. Doon po sa mga nire-rescue natin, ma'am, at gusto po nating ilikas. Meron pa po bang mga pamilyang naiwan doon ho sa mga permanent danger zone? O lahat ho nailikas na ho sila? Actually po yesterday po, nung umapaw po yung pong creek sa Barangay de La Paz with the direct supervision po ng aming acting mayor na si Honorable Manuel Dading Santos po. So, with our MDRMO officer, so nag-first evacuation na po sila dun sa ating danger zone kahapon po. Kahapon pa po, nag-first evac na po sila. Ano pong obserbasyon nyo sa tubig dyan ho sa San Simon? Pababa na ho ba? Kakati na po yung danom? O bala mo po, daragulya pa? Yung obserbasyon nyo po. Sir? Kaya obserbasyon nyo po, kaya level na, yung obserbasyon ho ninyo sa level ng tubig, tumataas ho, bumababa? Sir, as per the report of our BDRMC sa mga kalapit na sa mga tabing ilog po, tumataas po siya. Tumataas pa. Opo. Opo. Kaya po nag-prepare na po yung mga nasa yung mga barangay namin na nasa tabing ilog po. They are preparing for sandbagging na po. Ayun. At Para just in case po, opo, ano po yung baha para po hindi na po siya umapaw. opo. Naunawaan ho namin sa mga evacuation center, diyan na isang issue yung congestion. So far ho, yung kondisyon ho ng mga evacuation center ho ninyo, ilan ho ito at saang location? Eskwelahan po ba yan o talagang designated facility for evacuation facility? Actually po sa aming permanent evacuation, ilan lang po yung pamilyang nandun. So mostly po kasi yung mga evacuees, andun lang po sila sa mismong barangay evacuation center po nila. So wala tayong problema sa yung kalagayan nila kasi isa sa mga complaint ng ating mga kababayan pagka inaawat natin sila, ililikas natin sila, sasabihin, ay doon sa evacuation na pupuntahan namin, siksikan. Problema namin doon, yung walang pagkain, nauulanan din kami. Kumusta ho yung salubong naman ho ng mga tao na nandun ho sa mga evacuation center ho natin? Okay, ginagawa naman po ng San Simon, LGU, yung pong lahat ng makakaya po para po matugunan naman po yung pangangailangan po ng lahat ng evacuees natin. So, as of now po, dahil nasa kanya-kanya naman po silang mga barangay, so hindi naman po ganun ka-congested kasi ilan-ilan lang palang po muna yung mga evacuees natin.
Marami pong salamat, ma'am. At kami po ay laging tatawag ho sa inyo. At sakaling meron ho kayong advisory, asahan ho ninyo na andito ho CLTV 36 para at least magpahatid ho ng impormasyon sa inyo pong mga nasasakupan. Hanggang sa muli, marami po salamat, Ma'am Aisa. Salamat po. Ayan, kabalen, Rene pong kekatantala tuki, Manalbe, keng kekatamong streaming ngeni, at chikong Marisa Katakutan Basas, keep safe. O yan, tutupoy ta, Paulo G, keng evacuation center, lumisa na atintaga ng miyaliwang issue keng tisabihan na congestion niya, rengaliwa nga na, mimi wasla. Pero mayap kakaluguran, ikaw pong Manalbe kami, ne? Ano sakali pong talagtaga na nga kakiya po at keng kairapan yung peligro. Mayap na po itang takikita mo po ka rin nga tsukeng kapanibalan. Orat ang Manalbe po kaya kami, kaya pong bisasabihan na evacuation center o niya, makabuklat na la po, activated na la po rin nga kayabe permanent evacuation centers kareng miyaliwa pong barangay keni po syudad San Fernando para kareng pamilyang apektado na po ning albog. Kailangan na pong ilikas. Kayabe kareng mananggapan ng Bakwit, Kakaluguran, ing evacuation center. No ka rin yan. Hararinig katantalatuki. St. Jude, Kebyawan, kini pong San Juan, ang po kay Lara. Kompleto kanu deni, bang maging maayos siya po, masalese, at ligtas ing pamagstay da po rin pamilya, lakwas ding ating anak ang mga lati. Balang pamilya, Kakaluguran, natin pong maka-assign na tent karela. O yan, insentingahan natin pong tent, ini pong tutok yan na regulasyon atin po lamo na po kanong infirmary at kumpleto la po panulo kareng may sabi pong center panibala na po ng City Health Office. Kabang libre mo naman Kakaluguran ing pamangan mamandua na po ng City Social Welfare and Development Office. King Kayabe Evacuation Center, King Barangay Lara, ati na po nga pulong pamilya ing milikas, bengi na pamo po ning July 24, uli na po ning mabilis sa pamagtas na po ning danom, kening no ka rin yan. Iba la po reti, kaya pong barangay San Pedro, ang po kening San Nicolas. Ging Kabilugan, Kakaluguran, at supuging 55 la kanong pamilya, ding Mikasya Keti. Samantala, aparte pa po king sasadya ng pamangan ng LGU, atin mo naman mag-donate kay Santingana, o yan, Remaya Papuso. Mag-donate la, kalupa na mo ning, o yan, Dunkin' Donut. O, sipan mo ita, o talwaya ta, alwayang klaseng donut nita, tangigit ko. Dunkin' Donut, iba't po king Meto Donut Company. O, tiyan, at o yan po, ingkapasalamatan, na pong Mayor Vilma Kaluwag ka rin pong ating Maya Papuso. Pagramdaman tayo. Preparado tamo. Actually, na pun abak ka rin tamo mag-activate 24/7. Itang nanutangin ni Thursday o so niyang Tuesday atin tamong mag-evacuate 7 families keng San Juan. Uning kasi rin family nga rin, yung atsuya keni kumpleto ta facility keni, edo alakwan ding baleda, burido, atsula keng malapit, atatanaw dala rin baleda, niya pinatsula ka rin keng San Juan. Burita laman ni dalangan keni, uling mas kumpleto yung facility keni, akit mo ting couple room, ating per family room, kay ba't atin lang laundry area, mas maging lang sanang komportable kini. So, komportable la rin ka rin. Nung sana itambakan tayo, masakit yung monitoring kaya katamo, pimetong tala sana kini. Unang siyempre talagang elabisang mukmako kayong barangay da. Right now, pinatintamo naman kayong barangay Kebyawan. So, ilan na naman puntalan tamo kanyan ka rin. So, ready tamo. Sana kalupan na ning mga labasan tamong bagyo, kareng mga labas sa Banwa, magumpisang miluklok tamo, linuklok tamo, na itamo mo yung San Fernando mo yung may apekto na masyado uling flash flood mo yung kaya katamo, uling makaredy tamo. So, June, mayari langan melinis deng ganaganang ilog tamo, anya siguro makanyan mo yung kainan ng danon. Pero ngayon etapa asabing clear tamo, uling pamyari. Anya sana rugo, kalupa ng ring mga labas sa bagyo, sana alang masyadong kaya rengal bugta mo ngini, alaking dalan, at chula keng kilubba
barangay kareng bale-bale anya ila reng pendi ng tamong relief goods dito at etapa yari kasalukuyan tapang mamye neni. Actually O yan, share din po yung kakatamong live streaming. Maya po, akakit yu po. Ini pong kakatamong streaming at naramdaman nyo la po rening swalada po rening kaya kayong memalen. Kasi rin haliwa, agagawa na mo pong mag-comment na o yan, at isasabing pare-resti, sana all. Sabihin yung relief. At niya po sistema yan. Baka nita pong pakain dyan tayong masalese. Ini pong ayan, pamami ayuda. Kayan tabi tayo, pakikwanan mi po yung DSWD. Kasi kaya nga mano na po ng DSWD, ita pong mumunang ayuda, maniba iya po kareng LGU, kareng pong lokal na kapanibalan. Ngayon, gustong kegisan ng larening LGU, kakaluguran, atin pong warehouse. Nung no ka rin, itan mo naman pong maka-preposition ayuda, iba't po kin DSWD. Atin kasi nga aliwang kapanwalan asye. O dadarerek talaga yung DSWD. Eko po mumunta ka rin, atin niya pong hub, bali. Ini pong warehouse nung no ka rin la po maka-preposition, karembalang probinsya yan. At nata po manalbeke kami kasi ating mag-comment gani Iregi Montejas. Kenny Arayat, picture ya. O siya, nuko, rening aliwang pag-comment. Numisan po talasisi, numisan na problema na po itang tipong alala ka nung kakit ayuda. Manantabi kami po, kakaluguran, kareni pong public service announcement na po naman ini pong lokal na kapanibalan nyo nung no rin la po makaposisyon retang distribution na pong ayuda. Lalong-lalo na po ngeni na tuto. Tamo mo buklat tapis sabihan yan. Nakal po talaga darano gusto pong o yan, mamanurana. At itampi sasabihan na nungatin lang iton, nungatin lang ulaman, nungalang obra, tutupo taga ng masaki yang kareni pong kaya katamong kabalen. Marisa Katakutan Basas, Manalbea, pakigrit lang po. Ita pong panguna kang Kuchu abroad, Marilyn Katakutan, Mary Rose Katakutan, Micaela Laksamana Katakutan. Sana safe kayo keng obra. Ayan. Thank you, Paulo G. Ng atsikong Marisa. O po, reta pong manalbeke kami at pakikibaluan de po na ano yung pulay na nimbiye. Darening memalan kaya ni Pulabot Kapampangan. Manatili ko pong makatutok yan kaya katamong streaming. Karen pong aliwapang balita, kakaluguran, makalbog na larim po rin miyaliwang pisamban kaya ni po Pampanga ngayon Webis. O July 25, pauli na po ning bagat ng po ning Bagyong Karina. Base po kayong Facebook post na po ning Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. Kaya ba kareng Paris Church Limbug, reni pong tuki-tuki. Enya, San Agustin Paris, keni pong Lubao. Santo Rosario Paris Church, keni pong Sasmuan. Parokya de la Inmaculada Concepcion, keni po Guagua. Santa Rita de Casia Parish Church, keni pong Balena po ning Santa Rita. Pauli na niti kakaluguran, agkatanan la po ning Archdiocese, ring sablang media ministry. Ang po po ring memalen, mamaya update, digil po ka rin miya, liwang parokya, king karelang lugal. Kare naman pong pisamban, mangailangang saup, malyari mo naman pong mag-message king Facebook page ng The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando. At yung ubale, kakaluguran, dapat po kapag ingatan mo naman po yung isipan nyo, lalo-lalo na nung sakaling akakiyo, reni pong pundar po rin tanaman, ela po masalese, nung ren pundar rin tanaman, sisiliplat, may bugla pong maputot, may itong yamo na po ka rin may papabalitain, reta may babagsakan po na yung tanaman. May itong pong balik, ni po Barangay Lara, Ciudad San Fernando, may bagsakang pun na puning, nano yan ni Sampalok. Ay, kabaya na ita, choy-choy, ha?
Kabang masikan niya po yung pamanuran kaya ni pong lugar da, kaya ni Lara. Wow, anya pong Martes yan, July 23, kakalugura. Karagulatan naman, no? Ipakiruti pare kong Victor. Agpangpuking Mikabale ay Ryan David. Mag-alas 2 na po ning Ganingaldo kanita. Anyang atin la pong dimdam, ame nga lapug. Oh, kasi kadagula kalabog, ne? Kasi ka nakalabog. Sakare po ini, o yan, ikirepin na ni Sampalok. Ami bagsak na po king karelang banyo at metong akwato. Anyawarande, opo, anyawarande ngayon ni rin pamilya ing saup. Bang alakore ing pun. King Balera at apasalese repo ing karelang bubong. Ba't namin palitan niya mo po bubungit ang banyo miya po pupitagit ang kwarto. Sana po nilako niya po pang pating ang bubungan itang tanaman ng mitombo. Ila po rin pong balang barangay kaya ni Pulabot Kapampangan at tsubugan linya ng telepono yung kaya katamong public servant. Kapitan Ogie Sembrano, kumusta na ko po? Kumusta ining babansyon tamong Campo Libas sa o yan, ini pong danom, atanang kumati, atanang tumas mo naman yung danom. Kumusta po? Passable na po ba? Hello, sir. Hello, Kap. Sir Yan. Paulo. Sir Wa- Paulo. Opo, kumusta na ko po? Good afternoon po. Good afternoon po. Ini pong pisasabihan. Sana ko po. Opo. O ini po, pula pa rin ang asang, Kap. Ne, sariwang-sariwa pa rin si Paulo G. Ang kakaura, mumuran tamo dapat panetang malusog. O ikaw, kumusta na ka man? Ren babantayan mong Le Mario. Nanong sitwasyon da? O ini po, hindi kami pong bayo. Halos po makalpuglangan. Uling dala na po ning kaya katamo nga bagat ang pondi na nga bagyo. Ano ka rin mo ang gain danom? Kaya ketampiya ka malalam. Kem baryo mo. Kaya ni pong kay, kaya lalo na kaya ni pong highway. Okay. Kaya ni MacArthur Highway. Harap po ning Campo Libas. Saka po karepa ng mapila na sityo. Wow. Makalpugla po kaya kami ngayon. Pakintin dyan ming lugar yung imbarangay yun, wari, Moras. Moras. Itandalanan nin danom, makanano kayo miririnan matasalbo gaman wanyo. Ika, kaya obserbasyon mo, no umano ba tindanom, bukod pa kayong ura na naranasan nyo kayong kilob na ning community. No ka rin mamagusin danom. Actually po, adwaya pong, Sir Paulo, adwaya pong agusan ng danuman ni, nabasanan ng danom, kaya pong creek na ning tutod. Papuntang Santo Tomas. Okay. Ako po yung kaya katamong main road na ning MacArthur Highway. Papunta po kaya Baluyot. Oita. So, ngayon po, maging maragula problem. Ita pong creek papunta Santo Tomas. Puro yan po water lily. Hanggang ngayon po, pa po may action na. May request na ako po kaya katamong city guy. Ngayon po sabi waiting ko po para po gatang action na malyarin pa maglinis keng creek. Katang water lily magumpisa po kutod hangga Santo Tomas. okay. Ining bayat na ning problema mo ngayon karening water lily sa Pakasalabat. Water lily mo, pati basura. Actually, yung isa pong water lily, yung basura, given na po ito, but isa pong water lily, akong po talaga yung magkasakit kani. Wata pong agusan, po masyadong mamagos, uling kahit po ning water lily. Sa sasabayan na po ning basura, lalo na pong magkasakit magos. So, kemburi mo sabihan, ining albug ngeni, kung kumpara mo kareta may nga labasan na panahon, laganas, mas matasing albug ngeni o yamu naman? Actually, sir, sorry, ita pong kaya kami ngayon, bayo kaya po kasi, yung barangay San Nicolas, bayo po kasi dinatanging kauran, pepalilis mino po rin kaya kaming kanal, papunta po kaya tang Maragula Creek. Ngayon po, may kapag-request ko pin po kaya katamo city engineer, pakanita po kung anong masanting agawan, pakanita mabilis po yung agos. Yung MacArthur Highway po kasi, alos makakasaupya rin po kasi kaya kami ito, papunta kayong creek. Yung danom na po ng MacArthur Highway, lulubmurin po kaya kami, papunta po kaya tang
sasabyan po pong creek na Kutod to Santo Tomas. Okay. Kaya maragulya po sana kung magawa niya pong action agad dito, baka dito masanting pamagagos at King MacArthur Highway agad-agad po mila ko Indanum. Kaya pa nga intindi ko kening lugar mo sa Nicolas, ang po kening area na ning Santa Monica, ne? May maggatas na kayong elevation na ning dalan yan, matas na matas eh. Oh, ngeni, habang daralan na rin ng kakatamong memalen, kening area na ning MNR, Manila North Road, o ni MacArthur Highway, ot Kenny Olivas, atin danum, ot kapangarasket ang area na naman ning San Matias, alan danum. Nanuwaring elevation na ning dalan na yan, no rin ning matas, no rin ning mababa. At kenwaring tulid na ning Olivas, kukutang da rin ning Mario, active yawari ning o ating yawari problemado ning drainage system kaya atiban drainage ken wala. Sabi po yan, sir, itang tungkol kay MacArthur Highway, itapong San Matias to San Fernando, isipan niyo po yung Santo Tomas. Bigtas niya pong dalan. Kita pong San Fernando to Orange Fuel, kita pong San Nicolas niya naman po ito, boundary niya po, makatas siya. Pero ito pong sa Campo Libas to Moras po, po makatas yung dalan. Kaya pin po ngeni, karin po mimira si Indanum. Bala mo ya po yung mangkok, tasako, Indanum na rin San Matias. Kasi kayong pangaintindi mo naman din kaya kayong pagsilbihan. Nung mitatas na rin dalan, bala mo, dam system la mo naman din. Kasi alayan luwalan, nung sakaling ala naman mo taga ng drainage system, siyempre, nung sakaling may kulob ya, kap, kasakit na tayo ta. Nung sakaling, makananuwaring coordination da kaya kayo, lalo na nung sakaling rem project ka rin. Actually po, sir, Sir Paulo, Sir Billy po, kasanti nga na po, agad-agad po tang pumanyad kong action kayo about po ka rin Canal Mi, lalo na kay MacArthur Highway. Agad-agad action na naman po. Yung maging problema pin po talaga, yung mababali po yung lugar ka rin. Iba niyo po, matas ni Santo Tomas, matas niya po yung papunta San Fernando, pero yung Campo Libas, 2 Moras, mababaya pa po. Okay. Kaya makanyan po na anyaran po po sana sa na sana ipanteda na po ang dalan. O ita, rening makiramdam kaya katamo, Kap. Kaya ni San Nicolas, nanong bukod pa kaya ni pisasabihan na infrastructure, kaya ning engineering intervention na, yan, makukompromiso lang puro gurening may Mario kaya ni po San Nicolas. Na ano pang buri mong anyawara na saop, rening makiramdam kaya katamo at rening memalen na bisang manantabe kaya kayo ken. Apo. Kare pong manong pulan, lalo na po yung kaya katamong malugod na congressman, Dong Gonzales, at saka po yung kaya katamong kay DPWH, na sana po maging action ng tanay po yung kaya katamong problema ni Kening Arapmi, kay MacArthur Highway, na every year nalulbugya po. And then sana po, rin po sana ang kanal. Kapag po sana tinastala po rin dalan, pakilinis tala po at dinan agusan maayos papunta po kay Tete Baluyot. O kaya pong derpilaran ni Tete. Sana po agad tayong action na nini. Kaya kung kaya tamo malugod ang Congressman Dong Gonzales. O ita. Tapos salamat. Dakan salamat kaya kakap at mayap, akatalami tatala po rin yung pong frontliner rin na balura po nung nano yung kasalesaya na po ning infrastructure king Karela pong barangay. Salamat kaya Kapitan OG Sembrano ning Barangay San Nicolas at reta po tatakikikeni pong kaya kaming special coverage. I-like kaya po, mag-subscribe ko po kaya ning kaya katamong social media channel. Baka nita pong akaki yun nung nano yung pulay na po nitang recovery. Tsuta na kitang recovery nung sakali man pong kempong forecast na po ning pag-asa. Buntot na lang nito ng bagyong Karina at habagat itong ating pinakikitunguhan, siya nawa mga kaibigan. Tayo ho ay makabangon na dito ho sa dilubyong hatid ng malakas na pag-ulan na nagpabaha dito sa Central Luzon o malaking bahagi ho ng Central Luzon at National Capital Region. Dakal po salamat kaya kayo, Yakupin kaya kayong talasuyo, Paulo G. Santos at Timpusong Makabalen.